Ja sam Ivana Milenković, počinje Kulturni dnevnik. Ostanite sa nama. Iz sadržaja emisije izdvajamo. Biće pretežno vedro, ali osetno hladnije jer sa oblačnošću sa severozapada stiže i ovaj hladniji vazduh u naše krajeve i spušta temperaturu. Prosečna temperatura za poslednju dekadu juna Prvi put u Beogradu svirali su članovi čuvenog nemačkog rock sastava Scorpionsi. Slogan koga se svih ovih godina drže jeste ljubav, mir i rock'n'roll. A to u ovom jutru prve izveštaje pripremile su moje koleginice Maja, Vera i Ana ovoga jutra. Odno uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde će biti mogući kratkotrajni pljuskovi praćeni i grmljavinom. Međutim, u ostalim nižim delovima naše zemlje tokom celog dana bez značajnije oblačnosti. Polje povišenog vazdušnog pritiska obezbedit će nam vedro vreme, sunčano, zbog više sunca, ali i priliva toplijeg vazduha. Od danas u Srbiji temperature malo i iznad proseka.